Shalom, selamat hari Minggu madi hita saluhutna diamu amanami do inanami narada do napungung narage do namodom bagi hamuma jamitaku di bagasan mingguon masai uli jalan masa denggad do lagu di debatan atau beki perjul sahali upata dama jo diriku ya goarhu Panri si tanggang Charlotte Jogans namun aku rata si tanggang dan pola buat okusen ayat Bible hatani debata sadar hatani debata na hubu sadarjon iman na tersurat di buku Ede nomor 227 songono madidok di sini Yesus ngolu di tondiku hodo ha porusaki god di homa diriku rodina salah kaki itu sana tak bege-bege mak. Dan pola buat hatani debatasi Bibel ale bisa buat masya buku Ede. Imana masai bagat jala ringgas dohu bege Edeon. Soalnya madi dok hatana disi. Yesus ngolu nitondiku hodo haporusaki. Molo tabegi hatani edeo nama doko Yesus ngolu ditondi ko hodo hapo rusaki. Di masa nuai masalahnya si koronaon gudang doa kajolma gabe dan mangalualu betu debata ala ni madeli bana masai godang akaparu kilo dihida di nama sanuai ima koronaon. Ale kajolma Kristen molo marhapor seado hita Kristen iko Yesus do haporusata aha pena masa di bagasan ngolutta. Tapa sama dirita tu debata ala ibana do haporusata. Jadi si Yesus ngolu di todiku hodo haporusaki. God di homa diriku rodinasa lakaki. Rope si kolorna. Rope na masa. Ikotong de hita marhaposan tu debata. Ala debata do haporusata. Tapi kayak di padua di lam takas ma patudu tuawa pakokok mi asai walungu tonghok ma di hot madiau di lambung mi. Jadi dia lapatannya odok takas bagi hamu ama penak kami sing nang ribet kami si bagi hamu masai uli do jami tadi batasa sa dirion. Una kita olo mangalu-alu tu dukun. Unang hal tamang tu de tu dang tohoi. Ale hata da toho adalah hata di debata. Ido naringgan asboto hita. Dia mua manami do inanam di bagasan. Holong di debata tu hita. Unang alani corona gabe maga persialta dang boy songoni salah do ida salah. Ale semakin dekat do hita tu Tuhani. Justru rodo corona on lam jono ma dirita lam jono ma hita tu debata. Hidup masuk nak. Tigura do tu hito kajolma apalagi tu hita kepemuda nuai masa dengok behatan di debata dangi ngok be marminggu nuai bereng ma dangi palos beta marminggu alania ala ngapa budak kulu dosen ya kepemuda senari sadar mahamo unang olah namar HP ulah muna mar sosmed mar Twitter mar Instagram sosok mar bekau mas status muna kada dengga pe sudengga ka status boleh apa mentokin namar badero hamba pe kadengga ulah umra ape ikos senari do ditegur mahita dihita ke pemuda asa gabe jol mana denggan gabe jol mana takut akan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan dihita dong asa persia di bagasa Kristus Yesus bola bagi hamu Yesus bagi hamu nado bagi hamu nado jadi penipu ini jami takon dapat jono madirita tu Tuhani. Mari kita sadar dengan datangnya corona ini, marilah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita sadari apa dosa kita, apa kelakuan kita. Bayak komadang marminggu behi tanggal 3 bulan, 2 bulan dang marminggu. Berarti 3 bulan do tuh hito. Barakna agudang dosa ta. Alai, mau lo tapadeng gat dirita mulai senari, tapagomos dirita tu Tuhani. Sudah dengar dari bait Tuhari. Asa salpu makorora, song hati ni tutur madok sak di solu. Song hati ni tutur madokon. Hau gala-gala dapat sakitan ni Zakheus. Tu dia kita mangalakas itu mandiramo ti Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madi kita.